Ua whaamalo Samoa whaaptei fo i le mawhatamai o wholofa ma whaatalo whantu. E le soi fuafolau se o tātou ujiro ule nei fo i vanga o le anwhiawhi ina ua savari varian turu vāo le mantu 1G New Zealand nei. E le lua mara awha minuta o te nei le July 5 i le tautua whaawau a lau Bluwave TV. Ia pa o lau. Blue TV fo i walau ilo ai le to tele fo i woma pa anga mamai me se fo i. Ia o ta fole nei ke lope ua tātou. Iai foi ia i le amatanga o le nei vai aso i le aso lua, aso se fulu ma le tasi, o le mazino o perila lua fe lua se fulu ma le tolu. Swafa manu malo i se kariso te whaata alofa ma ua alofa, ma whaatu li mantu ma whaafelo i atu. Ia o Samoa, ia, mai lava i ona tafa te tele, ia, ma ona maunga te tele, mai se fo i ona papa tu loto. Ia, mai lava i au se i o nei o alofa antu le nei vanga o le viafio le toko auna. Asiata fale malu pio vaoliko le fo se melungo le fola ia awa fo i le fa awa wina o le fa sala longa me se fo le unanga ma le tautua taulongolongo ma le tautua ia awa fo i le longolongo puia le ino le pa ia ma le mamalu se o tantou turu e le nei fo ia so e na ua mai ai tantou long weekend sa pale fiangai ma le malutelo se o tantou turu ia ai me se fo ila ia wa Amerika e o la sila to waso malo lone wa le to aso ngfu i lanto manisi o lo e papa au mama vuta mai i Hawaii me se fo Amerika Samoa ia ai mo le si ai tu ole ke lo pe le ma to te ia ma Australia ma le tu Europa ma Asia me se fo i le Pasifika ma to te fa talo fan tu i aso lua le nei ma lo afua ai la u maua le lofa ma le anga le le o lo tanto ma te sili le langi ia wa fo i fa popo ni aso ua i le tu ua fo i o aso folau ia wa to fo i tua apoli mai pe o dala e ma i o i le vasa ia wa fo i le va polu msala fai ia wa te ai tua le atuava ma le atuvasa sa tato ufiangai ma le faa mana duina ole maliu ma le toi tu manu malo lo tato ma te siri le langi o Yesu ke riso lo tato wali ima lo tato faola Tasi le nei o tau o whaamanatu tā ua i le tausanga i o langa o soifua whakerisiano i le nei fo i vai tau o tātou iai. O le aso le nei e whaamanatu ina ai le lanolangi e maisi o tangata kerisiano. Ia le vai tau o le e seta. Po o le aso maliu masani ai le tātou ta. Mana tua la le amata mai lava i le aso whareile na te nei, ta ua le aso whareile le lei, po le Good Friday. Ia ma fa solo mai lava se ia tanto o dia mai le aso sa le sa do tu manu malo ma ia lo tanto mesia lo tanto o li ma lo tanto fa ola me le tongi ola ino i tanto fa talo fa la mo folo fa tu wai ia anti o to uma sa mo e ko ke le ani si e sa fa tau ese le fa nga ino le lanto fo e seta po aso malo lo olo e taulanga tongi ola lo tanto i fa ola e ingi si la ko ke fa mana tuina i tulanga o sauninga fa le ekalesia ia i fo ingi si sa fa manga kuinga ala e fa yo aso malo lo ave fo le fa nau mata fanga wa ole fo tu uai male aonga i lona kuanta mua le nei fo tu sanga fe fere le anu ko sanga me lo ia le fo ka ko sa valia le o nga ko la tanto ioi tu la lantan tu le o nga to tonu a perila la to ia o mo a pelila me ia ka ko si fo ile le si fu a wongo su ka samo a taro fa tu ila ma folo fan tu ia ila uta po inga mausa mo o hangi me manga nga ia sa tu tupu mai le long weekend a wa mai lo so i fu fo la a esa lo fia o e ma fo ile le afia o i fa no noanga ona ole malanga le maliu maleoti pe sa fe foi ona oni fianga ona oni aso fa manantu ia pe sa e ngofo ia le yangi me kukup ia ole vai tau foi tatou te to manantu wai i le ngaluenga na fai lo tanto misia mo tanto lo tanto wali imo lo tanto faola ioi ia ka ki ai le aka le o tele na pisa so ile to tele ia tele ilanto o pisa so ile ne yanta ia ua le aka fu ile na tusia e sitasi o li mai tonu so tanto tunu isa mo skama ka skama kusia ka fu ile
ia na ila na antale na tusi me wa lau biru ma pisa solo se kai mika karkana ngoi foi la ia le tanto proklami pe dai te fia fa talo fa mo wo follow fan to ile amatalia fo ima to fa o wina ole tau tua fa wa wa lau Bluwave TV ile nei vanga ole a fia fa talo fan to mo follow fan to ia ele o se au ka asia ntai au tala o to pa ia mo to manu Samoa e ala ile fa tu lima ma le fa talo fa pe dai ia o manu manunga lava fo ilo tatu taimi ia wa pe au i sa ukala pe le au i sa ukala e le to e sui a le sa mo le va fo la o le va o mai ona si o mai on la lango ia ma o to auto fo i a se ala le la le pe ana fa ia tu e fa tu lo ia e pa ia mama malu Maota fo i malawa mtupua me se fo i o malai fono ia e tua ia i le whautanga tu mua mapule o i tu au malantau wa ai ngai le tai ma le wa au fono ti whaatalofa tua i le nei vaenga o le a fia fia amatalia i o le tātou programe. Feo i o le tala le lei o te fia whaatalofa i au au na tofia le tua. E le a ia se whai fia au e le isa malainga le sa vali o le tongiola ma le toitu i le nei fo weekend ua te atu. Te luana la tau mua tutu sa ma e nga o ngala o le fiso a ma la o le tolo. Ia ai tau mua tutusa e ala i tasi le maunga iolo. Ia le tūlanga foi. Sa iai ia le upu tō matau. Ia ma le sa vali foi. Sa tufa ina ma sele lima le lei ma lufi ina. E feo i o le tala le lei ia awa foi. I lea fata fai taulanga ma le lafu ma moe a lea tua. Fata alo fala mau folo fatuai. Ia me se foi o se utama fale anganga pasta waita fata ma le fale tua melody. Ia me se foi ia o le no falo. Nisi o fafia ngainga. Wo mapaanga mai fatalo fantu le nsunga fa fenga ia Reverend na tukamala Filimoni tukamala ma fretua mafuta mai na i Henderson ina Westgate ia ma pa ia fo le kalesia nga ntailea Reverend Tovia Umua ia fatalo fantu inisia o tama falenga nga se foi o le to ina malo manu malo masunu tuma pum le fretua fa pe fo ila i Tanielu ma mea ia manisi a fa ngai wo ma e ma pele fo ia le tatou porkalami o folo fa ma fatalo fantu e le nei vaenga o le afi ma le tatou porkalami e fo le tatou malo fa lo ngia o fo i vala aulia ia ma fata tali to ai tau nu mai ia o tama o le mona e o Pacifica o ia fo i o le so upu ma fa la wilo ina o talonga le tatou mona Pacifica ia le fionga le tole foa sunga Lorenzo Kaisara ia ole atoi mo fo isia vanoa atoi suma ia le uso ia se fese ka kukala po a mai ta penanga ele ngata le o tatou give away awe kia resi e te ono manu malo se fulu tatou tickets mole ta alonga le mona Pacifica le ole a fai le sfrel nei le ampia park male au malosi ale reds mai au setalia ia pe a fa pele na ete mafuta mai lunga le programe mai a wai mai e fa ka ko karinga fsiri ai so fa momo so fa talo fa ya te tole mafuta mai lunga le programe mona weni mana ia malo lava fa tai ioe fa tai fa pito lava fo i le lenas LA pe ano fa tu alu lunga le website po lunga le Facebook te mau ile lenas LA fa tai fa pito la il to fine ya silia ma te tonga to fa io fariseu ia or ka kongu lavanga man to filan ofel tu ilisia u porkalame a ta i porkalame ala man mikiaf o i male man tanto wa alo o ka ele nganta ina mamanu ina ele to fine ya silia po o le lena se ele ai su ina fo esela lo ka fia ia ina i fa tele lava ia mo ofu fo yo lo au le le tuai ia le tanto porkalame le tau te ia tali malai fa talo fantu mo folo fantu ile nei vanga o le fiafi tua i tai masipa le mafuta mai fo le vanga le fiafi me se fo i o le tu fine antu aiva le mafuta mai nai ale sa male tu fine ia sita ia me se fo i fanau fa te tele mafuta mai le vanga le fiafi talo fo mo folo fantu le uso ya aleki le mafuta mai fo ile nei vanga o le fiafi po le fo le tole fo pe pene Davy ia me se fo o to umolo mafuta mai kirisome malai fa tai de mafutanga le vanga o le fiafi talo fo te to lu ngol tanto YouTube channel brave one Drayton le mafuta mai ngol proclame lu ngol tanto YouTube channel me se fo la Mary to lua ia male mafutanga fo o fo lo fa talo fatu asiata ia te o to me se fo melu sipaya le mafuta mai le nei vanga o le fiafi fa talo fa mo wo folo fantu yante auto u malava malo to fo fa talo fantu fo isi usia fata ta manti le lua me se fo o te sisi le tausi te sisi
Ia pe ia o le ana saungi malanga tu fo'i mo Samoa. Ia me se fo'i o le fufuanga fo'i ale ainga o folo fantu mo fatalo fantu programe ia te o mai te lea ia se uso fo'i. Ia tamale mai le mafuta mai fo'i le vanga o le fiafi ia po o le talenga fo'i ia lio. Ia po o le talenga ia fatale vavi. Ia bare tausi le mafuta mai masent o folo fantu asiata ma fatalo fantu ia te o uma e le vanga o le fiafi. Ramona Lee a su e bare tau mafutanga be se fo'i la o le tofa ia le vao fa tai to le matapula Julio fa tai mafuta mai le vanga o le fiafi o folo fantu le proklame le tautai ia e mo o tou. Fale unu ala pati ia le mafuta mai le nei fiafi pe ana o faiatu o le tatou whaalawi loa lea o tatou ticket. Lea la atu nā luma mole Ryan, can we have the special se fulu a tatou double passes ticket. E te ono manu māloa I lunga o le tatou programe nei whaatali atu I le zonga ia Lorenzo Kaisara dole foa. Ia o le a whaalau tele nisi o tatou whaalawi loa. Emisi se e kali mai fesili ka māloa. Ia awale tantu talonga mana tua foi o e lea te mafuta tu Amerika Australia po so se tafor ke lope e mafainga e ka alo mai ai a e manu malo pe fai fo il tatu se I po le boy le manu malo I taringa fisili e te au mai la sua follow a inga la mafuta I Samoa to alua e mafai o no e mai mo ai le talonga matautia ile nei a sofraile io ia fa'aftai fo'i mo fa'atalo fantu I le sunga I le por sili por faya onga sili o le tanto te to fitu le fionga I le mulenga tele alo fo'i o le tuli au pupu ia Brian Lima ai mese fo'i o le to fantu sa fa maoni la lo milo ma le lanto au le te to fitu o le tanto atu no le manu Samoa ia me ye ka u mai ko inga si or ko fa ka malavaula e le o le faya onga la ma sui faya onga ma te malanga ma le pulinga a o whaka malavawa o tātou. Ia, toi ti manta leu penga. O le o maua tala so ta e tufo I le so le tātou whaiaonga. O le o to ai tau nuu I Samoa. Ono o nisi fo I o fufuanga I toi whata pena. O lea lava ya kangia mai. E ono maua le tātou wavanoa. Fo I lele e tau te le koe uia I ngisi pi onga mangisi sa onga. E tau su e so tātou awala I sao whanga I le Olimpeka. O loo whata pena nei. Mori la fa malo mrenga fa te tele me se fo ola long so Samoa e le nei vanga o la viafi o volo va tu fa talo fa tu to fa so fa to fa le vai malai a sia tanu au sala le mafuta bai fo I nei ia au kilani me se fo I le fritua por tausi fa talo fa mo folo fa tu ka te le fionga ia por to fa sengi io lau fa tu tanga leu ia aso leu por sunga Tasi le mafuta mai fo le vanga o le fiafi fa talo fa tu asia te mo folo fa tu ia te auto uma il le vanga le fiafi so ma le meno te nei le July lima e le time manto ia o te ronei pe ano fa yatu se uma fa singa ko mai fa soa e tu sai fo yo le italiana sen mail to tele ia nisi fo fina ngalo fa alia ele Yesu fai songa miki fo ile le tu si se tasi fo yo tu si anta mai le fio anga manono ele tu tu e o tele upu matala malanga langa ele tele fo fina ngalo e male fo e ale afia fo se fasin tanto fa so va talo fa tu to fina mona male tu tonga le mafuta mai nei mangele mangele fo ka wa mona e a me se fo tanto au fanga o tamle au fai va mai le fio anga la le o a inga le tai manono vai aso le nei fai ungor vai aso to ai tau no mai fo ile tātou kulai a mai Samoa ai mai se fo o tātou alongo ponge pa umalo o le ume kama umalava bena o le ama fai ona maua umalava ile tātou Tasi Market ioi whaftaila le sunga ile whawhiangai ngā tole fua mai se fo o le tātou Tasi Market ia mo le langorongo sua o le tātou au nanga tailea special whaftaile tātou au onanga ale Pacific 40 ma le talo fa voucher ia awa fo isau pepa tala o loa mo fa taunga I Samoa le ngata ile fa tai tele mo te Samoa mo le to onanga lango suina o tanto fa salonga le GMana Wholesale zinai o tau ia me se fo tanto ta vale fo le loa felu so mo le tolu au na ngalo asia sia tu ia fa tai fo fa malo le Samoa Tourism Authority
tu sai fo o le lango suaina tele fo o le tanto fa la wiloa ia pe ato ai tonu mai le sunga ya Lorenzo a wale fa la wiloa ino le tanto ta longa le fa ungo le weekend nei ia me se vena le color shops inai matafele male Maota o Samoa service stations inai veitele fatalo fatu ia Rome Cray me se fo io le Quapex crew yes in the house fatalo fatu mo folo fantu ia ele sunga DJ au lele ia ai me se fo io lima e di sala ma tau fa maftanga ye lome Cray fo Brian mo to umala velunga program au kero ese la tatu malolonga a foi mai fa filo ai kama kiki o mo na Pacifica o ia fo io le fonga ma fa la wiloa ole tanto au malosi ale mo na Pacifica le fioga de tole fo sunga Lorenzo Kaisara pe mai a tanto fa salonga fa business ni au kero ese ko misi so ticket e te mai mo il tatu tanonga Dalo fa lava Samoa. O lea ua tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to launga. Tuinga matano o panuava. Ula fala, ula nifo titi furu mua fa apea manifo oti. Ma le ano noa ionisi o mea tau lima ese te filipili mai ai. Ma ua fo ia tantou tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mafee. Fa apea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Pala au nei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa. Oh, wow. Come God, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Serioso, con ai sen mi sa kumpe nga si pa le malan sa palaki. Baby, what do you want? Okay. Say from more sorry. Thanks. Love you as a family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. Do you have the barbecue, please? Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Toi o folo fa ma fa talo fantu ma toi fa pela ia tuli nei vanga le fiafina o luas furu minuto te nei le tu la lima. Pe o va ya ko ka liu mai. Tato feilo ai ma le fofonga o le tanto moana Pacifica. Ele nga ka fofonga a falling on moana Pacifica. The voice and the face. The first five. Magaro fa te mero a Maro se fora mai. Oi. Ha tu fo ia la o kama kuai o le tanto tau ya e me se fo le Bluwave TV. Atalo fa mafiro ai lau vionga. Ia o le ua e moa a wina. Ia le faa la wiloa le moana Pacifica. Ia fa fai foi se uma ka mai pe ko e piki au. Ai wa mai ri lau sunga lau vionga tole fo. Ia vai ane le saunanga ma le faafisili o loo manuela lava i le pule alofa o lo tatou tua ai avea foi lenei tula o te faatalofa atua i lausuga le vaʻimalai ua lē vaaso kakele i filoaʻi a O ye se suinga o lau vai mai. o le tulaga le peu a kalavau iā ia faatalofa foi sa mua na tunuu pele malo lava le soifua malo foʻi ia le taumulimuli mai ia i galuega i le gata i lea o polokalami a le tatou Blue TV asiaka Malo fa vetai io esa o kala ka miki e ke le asa ka story o faingi. Ona u fai fo o si leva u van se unga anso o ta vala. Ya o uma ko le yar ko viki ma ko e ya ona olopis. Malo fa vetai ele nga jo la fo itau tua wa yai wa la wi loa. Ma o le tele o fa mo te tele alo tato o tunu o le nga jo te rone ya o international fo. E mai ai le to Samoa e manisi o ta longa i lau fa la wi loa.
ai mai se fo o tapenanga le fo wa e tula i mai le fo le fa la wi loina ma le mo a wino le tanto au le ale mona Pacifica o a mai tapenanga ale mona ai mai se fo ila ka ke yo isa mo ai o mai mona le te mi malantu tapenanga Whaafitai a sia mo le whaafisili o le tūlanga lawa ia i le tapenanga le tatou o Mon Pasifika o lo ato o tō le tapenanga ma o le ta'alonga le nei. Ua lewa o na tuli mata i ai ele ngata o le au o le pūlenga. Ai o lo tau muli mune fo i ai ia fancy ma lau mai moa ma lau lango le tatou kalapo o le Mon Pasifika. O le taimile nei ia pei foi o na mai tau atu inisio ato tu mai lunga o penga te whailangi pe foi usota inga mnisio pūlenga o le tatou au. Ia o la sa fai ia ko le ninga le aso le ngai. Ia masa tau mawhai vo ila ia kama o ngiu a vai le alu o le kako au le ngiu la alu ia e se fo ia le para area e se fo ia kango ko le ngiu e fai le somalie a le malu la so la ngai ia sta mi fo ita nga i le fata o tonga le por kala me ma le schedule mona le nei aso o le nei vai aso atoa ai o le aso la vale nei le sa a wai atua i sa sia ia le kolisi malua fo ia wa o se tasile na o fa mo nga fo ile ma e mo le tatou Mon Pasifika elena o le ta'alonga elena o le anga i Samoa fo ngale ta'alo i lumo Samoa o le tele i o por kalame i le vai aso atoa pela va fo i o le fa tau tonga o por kalame le to Samoa fa pena uma lava i le tatou por kalame o steimi ia o no tom faile to laulo wa to siata ma lo fa avtai tele lo fionga le tole fo po lo sunga Lorenzo o le va ya tu me se fo o tanto wanta fa la wi lo e bona o fa ya tu ua mo o mia le tutu fa tansi o fa le fa sala lo uma le fo te va ya tu fa avtai tele le nga o laule nga ruenga o le moa a wina mo ila to le fa fonga mai i o moa a worka ka piko i luma e fa ala wi loina e ka fo ilana e a fea so se fa sala lau i tono le tanto wo tunu wa le fa to ai tali mai sa mo le fa ala wi loina o le tanto o le talonga le tanto Mon Pacific e ha mai sa mo o ha mai loko au sa mo o ka ku sa mai tau ile sa salu ka longa le mar sangi ta longa le fa tu sa i le mang sa mo pe ata aloni o le tūlanga no mai tauina siata ia na o i te lava sei longa lava tu ele le tatou au Samoa fato a maua lo le nganga le na la le wa matua i fe e lava tatou watu no le taimile ngai le Mon Pasifika pe ta ina wa o taunu ia pe ona e saunoa sai ai lava fo ia tatou media sanga lu fa tasi mai ave fo le nei va no sia tau te mo le tole ngangol fa aftai ona le talonga le o mfai ona au na tu Samoa ona fa lo longa ale STA ia po le Samoa Tourism Authority ia po le ofisa o tangata sa fa mai fafu ile ngata fo ile o le tatou company telefoni ale titu sa o numero tasi Samoa o ila to ia a sa fa tu peina ia malo itua ile au na to le tatou kalapu ale Mon Pasifika le o le as ilo ai mala au malo sia Queenslandi Reds e mamona to fo le ngangol fa aftai mana ia lava le tafe mo media pe ona e saunoa mo le tulenga ngol fa aftai le talo fa mo fa pe fo ile mai FM o le TV Tasi Samoa o le I Spy o le TV free le voka ko TV free ia la fo sa fo le fatale no ngama le TV free o le PMN ai o le fo watu mai le tau au o le tatou Blue TV ia ona o le mau o se taimi Samoa pe tai sa so tai mai lava le afionga ia anai ia ona o le mau o se taimi e fai se fatale no nga ia ai o le wa mau le ia tatou wa no le ile so le nei mo le toile le ngangol fa tai au nanga malava a ofisa fa salau sia malo fa tai e uma mau tanto fa fisili e ke mang malo ai ne tanto wa ticket te mata fu pe mai mo fu ai ole le fa dawa e uma le tau tu disio vang au fa fisili te fia fisili ngela usunga ile fa la wilo ino le talonga le mo sam ole le tau or ka longa ngai ale red male moana po le super rugby mo le anga i luma o le la kapia Samoa mana ia sila le press release le sa tu ina mai le Mon Pasifika ma le titu sel o lunga la pito lunga lo fa pe mai ai upo lua historic game o le ta longa lea o le a tu sia ile tala fa sol pito o le ta sanga le super rugby ele ngata ile o ta tu Mon Pasifika ta longa mua lea ua o SM mai le moana mai o kilani ile home game ai wa nga i Samoa lo no winga la ia e alu aso sau tau sanga o le ta longa lea o le a
te lana tala noa i tangata. Taimi mua, ua le tonga, ua le fiti. Ai o lea wanga i Samoa. So o le winga na le whamtalanga. O le tala wha sol pito o le Mona Pasifika, mua lava so soli le apia park, le malai wha wau malo o le tātou watunu. O isi tūlanga tāua peona e tāua. O le matua i te leo le tāua le tālonga lea mo le tātou STA. Ile ati na ina o le tamao a inga o le tātou watunu. Ile tūlanga fo i leo tangata ta whao ti whafo. Fule pok wa alele. Fule pok ia whale tani malo. O whale ainga. O asia singa i mākeki. Le eise rento toi a seata. Le eise rento toi. A fo ngale a le tal tonu la whamtalanga. O na ea ngai rei runga o le fo i o le flight center po sesi fo i o penga ta whailangi. Ma e tam whai poksau ticket. O la e maua leo atu. A o le fo i maila. Aso to na ia so sāsonga fua. Le ai ma se va o avanoa. O le te lele na o le tahua o le a fo i le tamao ainga lava i o Samoa. O le si tahua siata. Ona o le to o tele o tama ia ta alo le Mona Pasifika. O alo mata mawhana o le tātou watunu. O lo iai le taifu. Vai ane lava pa ia o le afioanga o si whanga i whalatai. O lo iai le ali whanu. O lo iai ia le kamale o Levi au mua. O lo iai le au mua. O lo iai le e tera. Le afo le tātou au. Ia o le potu le avasa. Le alo potu o stasio. O legend le Manu Samoa. Ia mare to o tele o ana mata mawhana o le tātou watunu. E le i o mua i Samoa. Peitai. O lewa maua le vanua. Ia maua i fo i le sotanga ma sota inga. Ele ngate i a inga o. Ai ese fo i lo tu ele. I lau whanua si o tātou watunu. Ma ia tia fo ia ma le tala fo inga le tala ronga fo i mana usu. O le latou tala a tonu ese se whalongona. I le ta alo le Mount Smart Stadium. Ma le ta alo la i luma. Ia o le valu se fulu, vai valu se fulu le mafi. Sorry, valu wafi lima se lau. Le capacity o le Apia Park. To tele. Mo Samoa, ia. To tele. O le si ta ua siata. O fesota inga fo ia mafsuso dinga mfaiona maua mai le Mona Pasifika. Ia lo mata mafana o le tātou watunu. Mana tua, tai pei lava le Mona Pasifika o au fo ia le taito o fitu. O le fo i o le tātou to Samoa. Telo airos fo ngai a whanau la iti. Tupulanga tala vou. Leo lo fou ia le latou fo ngai le taalo le taalo ngala kapi. La ua miti le fo i le latou airo fo ngai le a. Ngana. Ia mane situ langa siat. Wasi a singa i tua. O nuu. Ia o a fio anga o a onga. Ia e fo i maisio mataanga. O le a sia le tatou au. Whakalo whare o le sika mai kiki sika marakapi. Mea moni la vana nasa. Mana tua o le upumongi. Nga or kiwi ya maka mai. Fato atango leo le siteno le wolu mai se limos kan. Fai mai kapia lu. Ai wa eta wole tulanga ile paleni ai fo yo tu elua. Ai me se ole tanto official tourist. Ole ani fata wole mo vai ko li wolu o fatu man no fa no di Samoa di. E se re manga ia fo yo le. O se tulanga na e mo ola vai ai po se mea o te tau ona watu martina le ainga ona o valo ferwa iso o meta. Ya le makane pia sa welu ngal por kanami. Uile aba ftai asa ta mo le fa afsili. Ia ole tulanga na vai ia ole au ngol fa mo malanga tu i Samoa. Ia ile ngata o fono tanga fo i malmtanga luenga soifua malolo ina. Ia ai ua mau fo i malava noa. Ia langa o to tele fo i la tau fai mai ka ika. Wa sa fa fia a fer fa fia maka mai ki a. Sili a ngei a. Ia. Ai fo i o por wele fesiring sa vai mera. Ele ga ia fesiring sa vai. Ia fesiring ia ele tulanga la fa pe o fesiring ele ai. Ole ma waia plan ole lima o tausanga talu ona mano no fo ia ma fo ngale celebrate for the 5 years anniversary ia lana mato wa ia Samoa ia tau i lava ma le fala ulo ino le tatou talonga le ia na fai foi la i of tuna inga ma le tatou kala por Mona Pasifika ma lo fa fetai mana ia fo ia me se fo i ole ava no mo ainga a wa tasi le sia tale le yo lo au mai i le tou mai moanga fo i Samoa le ngato ngaluenga u mo se ava no ai fa mana tu congratulations once again i le lua anniversary le lima tausanga ai ole tu ainga tale am fai fo no o ye o malo ainga ole ho i Samoa ia ma fa ta fa fa na u me se fo o nai ava no fa penei now na ona ma tole tatou malolonga se fa ala wilo tatou company ma se kauseki ma fa fsidi au ke rese nga nga ma fo i mai Lorenzo tatou ia lo langa ia fa fsili mana i fa fsili e manu malo i lanto e o e mai mo fuare talonga se fulu
giveaways. Lungo le tanto Blue TV le programa le Tautai ai. E mo fai ona tu inatu e te mai mo fuai e le talonga less friendly. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! Talofa. 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 Talofa! Talofa. Talofa! Ua iai foi au nanga I lunga le Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu no mau. We will see you again. God bless. Hello? Happy birthday, Yus! Siri. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Saya mengalah mau video kuai. Amang yo kelos fangau mau aku lo cara fakal cuy celebrate los fangau yo camisina. Sorry, e fia po. Ah, sorry. Ang amir kasih los fangau FC PV po. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Ya okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, Talofa, welcome to Thomasin. Maro. Payment. Talo from Bacha. Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston at Jamura watila o tosu mra minuto te nei tu la lima a o tanto yai le proclame o le tau tai ya amato le nei foi vai aso mai aso malolo. Ia male fionga le tole foa le sunga Lorenzo Kaisara o ia foi. Ia o le faala wi loa po le moa au o le tanto au malo sia le mona Pacifica. E wi ang fai mai na forsa. Ke va ko kamaro va i le va au mai fa mai. Sia ta fa tu ile sunga i tai o le mona e malo sia le au mai la lo ile matangi mai wedding. Ia se taimi o le amao tatou ai o le talonga e me se fo ni so tatou tala noanga. Ini nai tips fo ile le tau te tilo i pe o manguia ka mo fainga mo na Pacific. Ai se tatu mo il tanto fa facili now. All the conditions nei o le tanto wa a matematika ngai lungo le tanto proclame male sunga ya Lorenzo. Mo ia manino mama malama na fo se sila tu fa Britania ina o le tanto conditions o le talonga e tanga le ta alo umo so tanga tai lungo le proclame. Peitai e na o tanga tai no fo Samoa e alu e maka. Mangingo ma fa o fo ni pat mani if fa pe foi kogela nga pa oi fa mai lisgo inga oh yes sir. Fa pe fo o lete malanga la vai Samoa ongi fo fuanga lu ainga a o leke mau ha tu ta longa.
well, this may be your opportunity. Sa mate mai la masao. Ai fa bea lua se furu li ticket ali. Ai ono le fa tapu passes. Longo winga lua se furu kanga kai o. Ai se sila Lorenzo. Ma ile au nganga le Blue TV. Lua se furu le au. Ya lang ka lang el Blue man mo. Ole kelo o inga fa utilita la no ai le history le au le. Uyo lea, ole tātou vesili mua e whapea. Now, whapea la whaingo se ka kuamio, e linga COVID i kele fōna ngasu Lorenzo. Whapea la, sila, e tolu tātou platform i e tatia mai maluma le taimile nei. Le halu ele tātou live. O lungo le tātou Facebook page, e lua tātou Facebook page. I mangingo i fo e maru complain, ke fo le wa e vema ko i oro ofisa o kulafongo. O le tātou page, a whapea le te mafuta mai lungo le Tautai iai. Page o le Tautai iai, that's fine. Afa lua, afa peolete mafuta mai lunga o le Blue TV. That's also fine. Nai uti. Ia male tanto platform lon tolu Lorenzo o lunga o le YouTube channel. That's also fine. Fapela, vave first come first serve. Ma ia nga, o kula funga nga. E tolu lan tatou ticket ia la ave silve ile first come first serve. Ole fesili mua leo la fa leo tu sunga Lorenzo. Ole tatou fesili mua. O le tātou fisili mua, o le ta'alonga mua la vale mona Pasifika le tausanga le nei lua whelua sfumal tolu. Le sa ta'a alo ai ma Fiji and Drua, i Mount Smart, o ai o le ta'alonga lea. O ai o le ta'alonga lea. Sila, o le kali e mua so mai, po lunga o le YouTube, po lunga o le California, o le fisili o le talina, iyo, e la jato alu. Le nā waruantu tātou, o ai o le ta'alonga mua ale moana Pasifika ile tausanga le awe ke kali medical sanga ni kengi iyo ia ao mai tau i fo i le tanto au fenga luenga ia ila tole la ko mingi mai lunga ai tau fo i la ufionga tole fo ile o le hala mai tau o la ka kwa ku le so mai le tali mua o le tali mua a le vao to le matapula Julio Fiji 35, Moana 30. Yeah. Kako me ia kore kari leo saulunga taisali kena. Sfuruango. Lai me iwala ngai o whekawile ele o mai auma. Meis poloai. Se furufa ile lua tōru le moana. Ia o le mua mai i le Blue TV. Ia, se tato antu ia... Tony John, sene fa ese. Moana tolu sumra fa, Drua tolu sumra ono. You are the lucky winner. Iwe, fa manunu aku yo sefa. Wai ka isi mai ya. Wai, iwe. Free second, giro ka longa basketball. E ke free second lo. Wa le nga. Iwe, free second list lo. So I didn't know that. Yes. 3 second. Ole tanto manumalo, ole fesili lea, ole sunga ya Tony John sene afaese. Maro. E afapela Tony, afapeo leke mafuka mengi usila. Eke nominating maya ni tangata se to'olua. Manatua it's a double pass. Eke messenger mai la i tutonu wale wa iloa au whengaruenga. Ele fa peke malo me o Tony ai sau i kokongu wa James. Ai fa bel fainga, ale fa fonga antu sunga Lorenzo. E ro peke ra ko mai ka Lorenzo fordinga la sota longa. A mai le ngo sa so fa sa langa ya lo piki au ticket i Samoa e te alu malo ngo el passport. Ina ia sa ole le fainga se ka ku mi. Tango lai messenger mai ia swafa o tangata i to olua. Le ole ona mo te sending i Samoa. Ia ona lu ole pick up ia le double pass. Afa pe o ole tama a vera o king. Ma ia. Nana fuko. Ma ex. Pa fer fani mai nga e lua. E kiro la kala le mari ele Lorenzo. Awa ele nga wala nga fo i ka conditions le lava. E uma pu el lua selfie. Sen mai tonu. Awan fa lo lo tanto. Mai nga foi vai nga foi nga le ia tal tonu ia tato purenga. Ora uma foi na piki ia ticket. Na donu lamba. Iyo. Po me la lo selfie manuanta moana. Ole ha se film mo ta longa. Ole film lava ia o mana o tato pulenga mane au. Ia lanu moana atoa aua na ia se mu. Ile tato malai la pia pak. Ole so taia, tato le se ile si tato fa fsili.
Ta hoi fele tatu parade pol tatu solo. Ta ilo fo le 685 fo ile ato Samoa pe maual parade ta ya. E tu fa fu ayo fu. Ol fesili na ku fa fu in fu ka ko to. Le inge me fa kau. E tu fa fu ata ya. Ato no mau mapu lo. Na ro fa pe atu. O le makuai. Telo giveaways ila so tayo. Le container mo na lang ala fo. Le mas meto fo imeni usila. E giveaway mala tayo. There you go. Ia le na Angal parade. Alu le parade o le ata do vali lanu moana ma pia anto alanga. Awang e kau foro ma fo e hang me fa por kiki me ia. Tato e avele tanto lango. Ia ma le fo e sisi mai. E vo ma mo nga fa solo anto. Avele tanto lango. Iyo mo le tanto au le lango le tele tama fa na wo se tanto ko tunu o lo ta alo la ka oriska mana so ki kilo kwaya o ile fa mai le yo se fa le mali ko ile uta ya la tu le si tanto fa pesili mana tua first come first serve mana yo va ver la type va ver la type ya o fo nga le ala what tu ye le fa la sia ki tanto fam sino already mai tanto fam sino ya wa ya ka ko o le si tanto fisili e ai le alo le tātou atunu ma o le tangata fo i lea. I le tala wha solo pito, piki sa o mai amo le taimi mua a local player, mai sa mua matonga. E lo i eise tonga le taimine nei. Ai o le alo le tātou atunu, na piki mai i sa mua. O le fesili, o ai le suafa o le tamata alo lea. A o ai fo i kalapula ka pi e lua, sa ta alo ai i sa mua, ai le malanga mai i nusila. Oh, sorry ba yun? Ayos. Ya. Esau le suafa. Au mai makalapula ka pi e lua sa ta alo le tama. Suafa and 2 clubs. Iyo, rugby club. Iyo ya, ole atato atu. Rudy Louis. Ya la sia ki oi ai ma wan Rudy Louis. O le tali o Miracle Fai Ilangi sa o le le suafa o le tama. Vai lele malauli sa o le makalapu. Yo sepa malie mai si o so ke lo lauka. Se ia se price mo yo sefa ai ke mingi e kwai ya. Se umar kalonga. Aro sefa. Aro la vai. O le tato utilisa o le se i tu mai la veila lo fa mo le Ryan. The correct one. Can we have it? Yeah, there you go. Ruby Louis. That's our correct answer. Le fa moni ele fongo le tanto mona Pacifica le sunga Lorenzo. Miracle Fai Ilangi vai lele and Lowly Lions. So oka. Na kasi le mea le ngo mi mikka ma ko uli. Ayo. Mana tu ba uma so ia le fa mayo Lowly a throwing the rocks on the rocks and the small. Wa uma. Te mila nei lo sunga to le fo. Wa fetawi le mako au mafau manga yo wa va ina history foi la ka mekida history manga yo mana tua le wa se mai ia langa ka ku kana ngofo ia ile au ai foi availele o nei availele actually for availele ia kau ke kana ngor kamo le ka ko loka foi le sevens le li simai kamika ile le ka ngana le ka ko au ha penge ia o paket ko e sa vidingia au vai fila tau te tala no ata tu tala no availele tau tala no ia Mikaele pesami ia kamo tu one names o le ala o so o mai lona ma au le lion man tu fa la lionga ke mingi Wale ko ka fao, wale ko ka alio nga yu karvao. Iya. Wakar City. Akino ya shata. Language fa sa wina le il saluanga. Sa le taimi no wa sia toi ia lauri. Ia ma to ti atoi foi mal to lu mal fa na. So le pe ko lu e voli le foi lauri. A makameli si tu ngo o nga tonu mal si tu. Ona o to mana toiler kama foi ngalo tau sili. Ele nga kala voli. Ya la o kiki ya so ia. Ale liona. Te amanta tu lava mo lava le voli polo na ele ainga sale paina amanta tu ai. E an watu vai o nga tu tonu le nu o ka foi le voli kuor frasa konga nga kai frasa pope e voli lolo sawa inga ile ainga santo ilo amale au tole foale to atele le fa fonga mai voli pa mamonga Camilo yuka le fa ka sa voli le ia ai mai se foi o Italiania ia Italiania mana tu ia ele o tato umo samo ai faila utalo le fionga le kirikiki voli la kapi iyo
pau na wa fo ina mangko kilo mo fo meia iyo ele pa pe fo le kalinga ai wo vai e ala fo ngore la pe ya kama vo ye pa ala fa mi dua ia le mue iyo ia o nga ko langa ada to wo umba fo ka o ye va ku vai ka ua ke mo ia nga kan wenga ala o sidi yo wa o for ka kalinga e wi afu e tele o la ni fa le ko ngoi fo ila ka la wa onga iyo wa avel fa mo le lang ya le na vai la ya me so mai o king o lapi vai o yo le au ta ye le ta fa la wi lo le vanga fe ma le ma ya ui le ye ko ka sidi o ka kasi ka sidi ma fo wa le staff sidi e nei vanga le fe o fa sidi le o sidi ngi si va sa ye o fa iro ka ko fa sidi si le fo ka mi ngi sa fa ires no ngol laptop ora ke le fongi e uma wa ko sidi nga ala utala Lorenzo lenga wa fa tonu no mata i ta longa mo fa kai fo VIP o sole ai mo ke fa longo ku lunga le sasa ma yo lo leo i lalo hip now se fa ko fa sili le you know one of the thing of FFM fa mo ngelo loto nango le sama to lunga le VIP ma le fa tai le fionga i le pulo le tato digital ole vahenga fo ile lo kango e ku le ye ko kong le ka ko fa Samoa mana tu fo o sia opo me sia sa o malai filongia o lai mix up le mo kanga kai ai ka alingo mai ya lo leo hey wa fa Samoa o mari fa so mai le vanga le bitam tango tanto ngana maro fa fte siata ya viele tu viele o se vi inga lava o se si mai le o se malo si fo o se si siata viele tu fo ngale o no le fa nga ina fo le fa tau va ya tau tu ma o nai fo le tatu o tunu le fo va nga ai pe ona ta u ina u o sa o tu tono man Pacifica o mea ia sa u avea ia fa mole o la MC o le au tonga ma Samoa e te tau fo ila ona ia se fa tau fo ngale le nga tele nga nu a o tatu ngana mali o pine fa mau ia siata o le fa nga ino le tatu nga nu na o siva lava alo mata mafa na o Samoa matonga la wo se siva ia Sacred Heart la wo se siva la ilo wa fi o e o le va fo fa ili pu tonga la fo isa ia o o no fa pela ia o le to tele fo yo o la mai mo le tatu o Samoa matonga mali na o fa ile ia e ko kele foi sa mo e mala malama le tatu ngana mai ai foi tai me foi ngale o so ko sina ta mai me tonga ma fana to ko so ta masi ia ta hine yo ba ngo e mai konga o kai mio escorsipi o pe o kai mio lo sai dinga inga wa fa ke mai nga mai o inu ko lo fa le ai mana yo tulanga wa ta wa mai ta foi la vai se tata mita le tatu ngana ma i foi ta o tuai se po fai mai lavo malaya la upala langi mai ai talingo le tatu ngana yo me ane fo ngale o tasi pati lua pati hey nga kongula ale respond mai tangata o nana dal tono mon Pacifica ile fufuanga po le plan sa o fai ai wa il me moni la vai o la totala ele work le vai ngana to sanga lente wa fiu fo ngale ko fo yaku ia chance fo ngale fa parang ele respond me ka fa mai o fa kuno ia wa ma work o la aruka ko fa Pacifica fa nga mali ele ma fai na o se au ta o le Pacifica ele ma fai on ka ku fa Pacifica ele fe ka ele ma fai na e alu te fa la wi lo fa Pacifica ma fo la wi ngo Pacifica ai alu nga o pake kapalang va to fo la to mftanga e te tau ona e fili mana ia o langa luki fai aku o le mandou te mata mai mori to tele lunga ia ma ke kali e mai ia ma le fionga le pipi iyo wa tasi foi le nala kapile mai maule yengi ia la vea ale la vea so o le la vea tele ala la vea ne afaluti la vea mo po la vea ngai le nga kan kau se vai kau marima ale po lima langa yel la beba pe ngani ari Lorenzo ele nga kai kau se iyo umade ai le va pe lea mami Maro que ngora utong na pe va tano va tu lenga o tanto tasi le me sponsor iyo o tanto mona Pacifica did you sell iyo
o usau fai la Lorenzo lunga se pesi nga ukala Fai sa ukala le VIP so ngalo ka ika ko ia o. e mana tu ale makkarie mai lau ia wai e paula benefiki e mau oi o lo fusi ele o teine fo e cheerleaders a o le auta alo E man ko le inka ko cheerleaders. Takanga wa ia i ngale a. Ya. O le benefiki la nga o ele te lalu alanga e o ai coaches matanga ta uma o le ke mirikingo o aula wa o la vea i tama fo inga wa uma wa ko ka alo Williams. pa to te va ai ya le kale o fo Macbeth whistle O le loka a. le ko Kama se kama. le na ye lunga la solia ia ma fa pia ka po fianga ngai fo ka mali ai si fa la utala wo so fa ngira o vai du o le ko ki o ino va ye so no ngale sunga ya Brian Williams ese fo ile a lo fa ile au al mona Pacific na fa lang tala e ele te mi sa o coaching ai le au Wellington ma ko ka no ngale fa ai e ta tino atu o lo loko a ko o le mona Pacific mana ye fo o le sa va ai ma ai ta tele yo lista fi muri e ana ngi ko sanga ai what's the future o le ase lu manga yo ka o ko mai o mana Pacific Mana ia. Mana tua ole ei mea po le aunga sa fatua i kala pule a siata. O le fisosoani le o le pathway foi ngale mo le tato manu Samoa ma le i kale tahi tonga. O tama umata alo i Mona Pacifica. E le fuafuanga foi ngale e a foi eligible le ta alo manu Samoa ma le i kale tahi tonga. I la u mai tau ia siata. E ui la vele i maua se malo le tato au nei tausanga. Ai lo au tau tino atu. Ele ai se kalapu le supalaka pi o lo maua le culture. Ai to tonu o le Mona Pacifica. Lena e sau nua le tūlanga i le langona o maua e tui fasina. Brian Williams, o le nganga na lai maua umai tama. Ia, ele whaavai fo ila la tau fo ingale i le whaia ina. E ui lava i le loto ti ngā i le ngata i lea fo ingalo le mawhati o loto maa ngango lau tapuat. Ai, o lo maua lava i lo latu loto Pacifica. Ele ai, ele sei unga. E fo le siva yaso, ia toe alu, ma toe alu. Ma ia ila tau ma fo i o lo tono le tatou au. O lo o nau la tau ia ta alo i ta alonga uma. Wase avanua mo le ipola langi tau sang nei. Ia awase avanua ele ngata ele tatou manu Samoa. Ale i kale tahi fo ia atonga. Ai o lea fo ia le tatou senta le iai. Le wa makanga kau se i lo peleki. Ia le sunga ia liva i au mua. Walanga o le form center le o le tamusanga le tau sanga. Ia ele o tele o mai loa iai. Ai ia te au ia le alu iluma siata. O matua i te le lava le sao. Wawa ia ele umia le foto alo tau sanga ala wa maka o nga fo inga longa afa ia le tumu o Malaya man stadium. Imagine fo inga le 5 tau sanga. Wa tumu aku ia ta alonga Mona Pacifica ngai lo le Warriors. Malo fa vitai. Na ona tanto emmo join tanto malo longa le awete kwesi. Kau ke fo i mai loa. Pingi le ska ko fa visiti. Ele lupo o ile la manu malo. Ai nga tailea o le manai ia. O nai nisio tanto update. Leo le antu atu ai. Ame se fo nai nisio avanua. E te ono manu malo ai lava. E le tanto ta longa le. Awete kwesi. Dalo fala fa Samoa. O le o tau mai fala o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe yo fue ma to launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furu mua fa pea manifo oti. Maleano no ayonisio mea tau lima ese te filipili mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mafe. Fa pea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. Talofa lava Samoa. O au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E latou te whaia, tui pui mo le COVID ma so o se whamai. E latou te whaia au nanga lau tele mo ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o lava se taimi. Latou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. La tau te ao ina fo i peki live hantu medications mo lau aina. La tau te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au nanga le MSD wha Beru Winds. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A wha pele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu i lau Maota.
pe te vala au le numero le nei o le overu se lau. Joru lua, lua o joru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Mwah. Joy family John Charlie July ono Charlie ono ia ona tanto lama fai foi lo programa ni vanga on la fia fito fa talo fa mo follow fatu e a jo risco no jo me se po out no to le lo programa Josephine Leo ja fa talo fa mo follow fatu me sini Australia me se po Stefano Lemi ia ile ni vanga on la fia o tai ia ile vanga le fa talo fa por sunga ile fionga ile foi pole po sui fo io vai singano numero mo ia ni wava fata eti malolo le mafuta pe foi porkalame ele kasi voi la dia fai pule ele italo la foi no soi fo kama de wa hot fai onga nga o de fa sa ungo are me voi la man to voi ya Lorenzo ai ke wa man coach i tatu au la kapia onga ai coach fai onga wa pe ke ka alo pe ke ka alo e ke fai onga e ke coach isa mani au ia fai kanga na kisa. Ia mai koso. Ai makua maka ukia au loka ma fau papia. Pe ia se au Samoa ka ro ka kare. Ke ro e wa ka ur ku langa le a. Le ia ngi fai a onga la kapila langi ngai. O le makua fai ko ngi le yanga o ngi me fai a onga ya to ya. Ai ar manga mar fai a onga. Ai o le ku sa ia manga mustre. Ai bi o upu hangi ngo ka mawa mai me o kanunga. Lo su pusapa. Abia, wai ngi me. O ka po sa wa ka ngo ka ko mi. Wai ngi ngo pa ia wo nga ngi fai a onga. Ke o fo so. Limas furu pusapa, korus furu ka posa. Ai umanga enga. Nga le uma modi le anguka ia inga. Ya, malo fa te jele ma tanga leva nga fia ma fa tala noi fo. Wata ua ia Mark Bedwish. Au le la wa uma wan tu ngo tanto update fo. Tasi la le tanga tale sa fa foto le va ali ima fa foto tupu fo. Ia ile fa unga fo le nei va ya so pe o swafa ia. O le wo va ko ka ili ka malo. Ia tulanga na we mana tua le sa o ta una tu le tulanga fo ngale ele i to tonu lava ia o le cultural mon Pacifica o lo ia uma va nga ia ele nga to le tu fa le nga le i talonga mon Pacifica fo ngale le amata ine se lotu fai u le lotu ma o lo ia fo ia le tanga fo le ta o le spiritual advisor to tonu le tato au ia tu mai le nga no ia le se si pawana na o la ia fai kanga fa solo ko ka longa uma o number 1 nga ma ku sia Kelo au ia, number 1. O le suki. O le number 1 nga ko. O le fai kanga ma alo. Ole vaenga le ia ile wato ile anjale. Mana tu fo ia Samoa lo silsila. Ole fionga ia congratulations le sunga ma perwis. O ia le wa swafa tau ili. E nai le fionga lo to fanga. Ia ole fionga ile tama tai palemia. Ia po le fionga fo le sa fa pito le fionga le me wala fio lo isa o bola. Fio fo sa fa pito la inga io sal valasi wa fo le so tangata mo la ainga sa si tangata mo tu va an tau mo la si venga malo. Ia la tai fo le mo fa le polo malu fa le antua. Le la mo fa ia ka si le swa fa la wa lunga. E swa fa tau si fo ia ele ainga sal valasi. Ma rielo. O le matua ile tau ili. Le la ua ai mga kua la o ka ka ngai. Kasi ngai ka aro leanga. Ngora miso. Tem mara man jamo iva kasi. Iva lua iva ko. Iva ko lua. O te ai ka ngoi fatu langa loka ta ua kai mi el talonga. Tu sai e lenga ko kusa ia tawil ili mark. Makama yo Martin Johnson. Tonu lava. Kama ia o fo yo io sa. John Io sa. Tu sai lenga tu Ian Jones. O Robin Brooke. What ia? Ai mangkuala o le tatu lo ia so fa tawilili o ka mo mark mama taafa kinen wai pe ngo ko lo ngai ka mo poku malio ai pe ora wori ia nga ku sanga o nga puku o molo e mai lunga sa fedika o urma alo ko me ska le nga no sangi le mame ku so me ala wori nga fa ai si mai foi la ya kaya nga o kama foi e oso a puli di mala e ese le palangi ni matua ia o so ye le yengi kiwi foi ngale kelen kiwi ka ser kiwi sa por ka longa
ia le I maua ai fe pe fa pe lo karo ke minge sole e sin pina ke e so o mana lento ai o fatu nei o tangata nei tu lo le fa fonga la tunu me le ka o loko e te lo fo ia Lorenzo profiko to le fo tasi le vaenga o le te vai tunga e te tauna a vatu fo I fa ala va antu I lo sunga o lo mfai ona e mo a wina fa la wi lo mo na Pacific kasi la le vaenga tau tu fa fangu mai tama malia o loko now mangkua o ngai o po o karangoa mai le kupe versus lo tonu ia vai lai kama sa o sa ia le lo tonu Brian Lima kai miu ia a tu una I to tonu o le wa maua tu pe o le wa maua lu manga I mangui o ngai kamai ko wa ia ni kama ka wala ngai mangkua lio faraniko le fa fonga mai o ma tu ai ngai sa tu o lio ngapiki o le volleyball ele leiro langa o le kasi le pawa fu ia Samoa nga le oso man tu tami nga sa fa sa le lifi o le oso mo mango ia sa fa sa le lifi le ia e fo wa lio langa pangala ku kamanga ai pau foi la io o akala ku nga vai kau ma ku ai nga sa kau olla kang fala kamera kang asu ko mio de ko mio ia ko ngio ngai kamaka e fa la va me fa penga Ioi, kake ala ko o tau mafa. Maria, mana tua se atat kai mengai. Ia o ese fo. O ese fo le era la wa ia la kapi ma o fa polo fisa. Ma o taimi ia. Ele tilo tele tato fo ngale ia na yalo ma fa na o tato o tunu ia so ia o se career. Sa wa fo ngale o fo la to so fu ma le o la tau tua ila tunu. Pe ta o taimi nei. O mo la var kala. Ma ua iai foi le aia te tau ar kala po tau fil tama. Ele ta alo molo na tunu. O tulanga fa pe na ia tatou tele tio foi ya lo fa na o tatou tunu. Le ngolo iai foi o la tau ainga. Ma o la tau foi e tua ia tau singo ainga e kale sia manu o le fa muli mai Samoa. Mana ia te. Mana ia. Ia te aula. O le tu fa ta singa la lo tonu o le marseling. Fa kai ka inga le nga fa kamaro swadi. Vai la le mo tu fa ta singa o career manga o ken karu. Ai fa ku ngo maku sa we halu mo long grandfather sa we haru sa we halu ko umu vai la o te talanga me ngo bango ngo o sa fa le ko umu fa tu fo le fo mana ia nei tamor mo na Pacific ai toro pulo Lorenzo wa o te tilo o le lumanga I o le talonga e lucky o le le ato le sunga ia le o fo makayo ka ku kama o le tama o fa penga o fo yo keo o le anavo taua le nantonua anavo taua Joseph Swadi o le winga la tala fo fa fe kai ngai ka mo na Pacifica le wala to filifili o e amakamea believe you me o le ale lu mana I mal fa tatianga o le au le o e vea makua heavyweight tile so palakapi ia e ke ile wa ai ngi si muri ya au le sa ngai ka manga mana ia tu langa le wa taua mai fia fo is fa mtalanga ile le uso ia mira ia po le songa ia miracle fa ilangi o le pine fa mautonu lava le o le mafuanga na fa tu en mon Pacifica o le atina ina o le talonga talonga mo e lua pe tolu e al mona tau sanga ne ia siata ele I filifilia ia le songa ia miracle sa ia tangata sa mua ale amata ia Alamanda motunga ia le selinga sa amata numero 1 ai na wa malanga le au I Australia ma mau leva no miracle ta alo el numero 1 si mai lo numero 1 e o me kamingai o la ua makua I Lorenzo le tangata le fa pa e ki ngole le o so fiu kudi e kasi mala iva fa sensimila le umi o le kanga le umi o kanga ele ngaka le umi o le fit ko sawa ko sa le ka mo mai ir ka mo e le wori fo yo ponalita pelu ia kama fo ye se la vai fali e loka o so fiu kudi ia tulanga na ai o le winga na fam talanga asiata o la wa vea miracle o se tasi o hero ele to tele tu pulanga tala va Samoa ma la fo wa ia ile nganga fo ngale o le mana na ma le fia avea ma miracle ia so iluma a fa pe ala ma fai miracle ia le tulanga le wa ia usia o le sili o le hale me le ma fai ia isi alum tam fa na o tatu o tunu ma lo mira ma lo la ko lo pulo ia fa te tele fo I matua ai me se fo yo ainga o e mamai ia maula to fo I fautua ina wa o ke fai yaku la kala Lorenzo ana le fa sa o ko inga ya so ia I ka longa le
la ukala mongi ka kiri o mafuka ken Pe me nga pe Nai luka. Ja oi ja pare pui le ke mingi fai me sola mako ngingora man tu aso na sa ungo fa onga vai moso e tele ala inga rumia ka manga le usiri mana ko e uyo lea e se le falta ua ya jau la jau ta fsiti wa ma wa ri ka fsiti don koranga koru ka ku fsiti o le tatou silon ton e lua ia major sponsors o le talonga le fai Samoa ia o le ala ta watu o le STA ai fa umi mai o le STA o ai ia le sia tatou sponsor e lua e sponsor o le tatou silon tolu na va vela umi ke mingi first come first serve maratua double ticket mo oe malau paanga e te lua mai mo fuai i le talonga le sofrendei le are fa uminga o ata to major sponsors e lua o le afu le fa uminga o le STA po le soso ese tatou alui luma o le ala malau fa ia e lua la e tauna atoa mai fa mole kas fruen o oil tangata mua mole uma saulo taipa ai fa mole fa atoa mai tatou tali fa mole lava o anta to major sponsors e lua kueva kueva si tatou tu mo ali na le luma mai le la loi focus Samoa Tourism Authority anu malemagune kueva ia avatua ai lau sunga ia se ka ko mo moi oina kueva Samoa Tourism Authority and Digital Samoa sa ole le ia le o le sunga ia kueva sese lea ua manu malo i le tantou tali lona tolu o le tantou giveaway o tantou sampingi langi o ngia so fa fonga mai wa tolu tantou tickets i o giveaway nei taiau giveaway le tantou tolu male aso tofi giveaway e lo le tantou fa double pass malava John Seve Tuni John Sene is it Sene or Seve Sene a faese o le tantou manumalo mo na o le sunga ya Ruby Lui le tantou manumalo na lua ma le sunga ya Cueva Sese le tantou manumalo na tolu now o to fa fonga me o to suafa send my messenger a le Blue TV o a Tautai ia suafa e to alua o le ama fai ono e piki tike di Samoa e mai mo fuai i le tatou talonga au ngi ngalo ye ki o le ke mafuko mai to tong fai mai tai hao i oi a to mo wala vango o le sunga Lorenzo ia la ko e fio mai kai au si fa uma walang o ia le ana tatou fa fsili ia au fo il tatou fa ala wi lo au tatou se e toi le tulanga o le tatou e mantua mo mielo passport Lorenzo Uranga ia tau lava ona fa ilo mai ia passport a fa yo oile te ala lai nei a te malanga sa mo le talonga ia su mai il tatou ofisa ma mai lo passport por la sini ia fa yo na te nominatinga se sa mo to lua e ore e fa ngau ticket mana o mia la o mai so fa to lua le sa mo ma fa ile va ngale sa mo anga i o e fo piki mai ticket passport ia por la sini man joe o matu inantule address o tatou pe mo oile te messenger mai elise mela matu lo tele o wai tatou official nai lu mo tano to stala songi official tatou Bluwave TV lenga lu mai le fionga ile ngafta sia fui mono misa pira a misa fo ila o le tofa ia va aina fola sa ile nei vanga o le o ni si va nga ta wa misa fo ta ia tu la te fa si fo ngol proclame lau songa Lorenzo e ono ta wa ile ta longa le mo le malo tele fa taila va mole va noa masalo le ala tafa yu fo ilta tu por kalame ai ave fo ile nei la o la o mole to ile ngol fa tele lava ile purenga le tato Blue TV le nga tai le o la o fionga shata yo o la vo le fongo le tato tautai ai o le si va nga tau pe no tau mana tu ta e matai ia le parade ia le tato solo ai o le fa da tonga por kalame o le tau le fumal tasi e asi ai ia mataanga le oi ai fea foi ali pata ali to sua io ia si ai ia ona malolo ngena ia le matafanga ila lo manu ai fa i uile lato rugby clinic ia po lato kole ninga fa tasi ia male awa maris io so sone ia awa maris
Ia la mau foi lava no foi ngale foi mau ni ai kia ia po ngai moves foi ngale mona e fa ngai sa mo tato au o la stofi asiat a oi sa fa tau au na o tato au sa fa le ala nga ku tato tua ngale lua fio anga na o to foi a ole tato o mon Pacifica o lua ia vai ngora vai ia au ole si afa isi afio anga ayo ia le si afa isi afio anga ole asia ia tato a onga i vailoa a Vaiola College le kolisi a Vaiola ole asia fo ia le tato a fatal malo ole a mo resort asia i fo i male kolisi tua sivi mana ia ole si vaenga ole tato au ole a nga isa o lava ia lo faanga tanga Bluwave ile afu afu ole tatou pupu na kongua fa tai lava ia ole si asia singa afua au ia ai fai ulo le lato tafonga inga fanga beach trip fanga beach pali iwe ia asfala ile o mai lola ia ta pena le tatalonga pe lava ia le singa il kolisi le fifiltai au to fai sala to ta kolinga ma foi le mar kolisi le fifi o mantua a fai kolinga a wai uma mai ia o nga foi ngale maka la nga ko ia o mai le maka ia kolinga le au ia ai talo le lima ele afiafi wa ma navanga luenga wa tu ua onga tatou sava vali lava le apia park kai pei foi aso yo kako la avo o futi le la ai afeleki ia ole e kick off talo lima ia kako fa tasi o tatou talonga sata malo va dai Lorenzo ina nei dei wa ele to eva no mai ai ava no mai lansa tai au mai lansa tofi mana ia pe misi foi tai o la stofi wa ta fa to muli ia so nei foi fa mai ticket mole langolongo so foi ele tatou Bluwave ai la fa visiti o ye malo ia ke loa langa o faku a ko mona ai a mai so fa tai ai mana ia ona se tu langa ta o to mai le talonga o ani malo si anga le mona wa ye nei lau si de sila o le ar ko inga game plan e ono fa nga le sunga fe ya onga ya Aaron Mecha ia mi se fo yo le ina ia tata ia ile to fa le tu mi se fo le tapo inga mana ia ia tau lava ia e fai lau fai unga ele o se tūlanga fo inga le fa au ia pe bias le ia te au lau tilo le tapenanga le tatou au ia le ngata ilo so ta inga fo i mele au so te mile nei ko matua i ese le maualunga o le latou tapenanga le wa iai wa ese le maualunga langa fo i lau au te Samoa e se fo le nau o le tatou atunu o le malo ia te au lava ia ma o lo sa ili fo i se malo mua le tatou au ai o le avano le leile nei e tu sia le tala fa solpito mo na Pacifica ta longa mo la pia park ma lo ai lo ya rates i ai e lua se fulu valu i al mo na Pacifica ya ai se fulu tolu i al rates arwatu ia fa pela wi dala fa te tele i lo fionga le tole fo sunga fo i Lorenzo Kaisara e tu sai fo i mo fai va me se fo nei lao mo fai ona tango au watu wa ole upo mo le la na la yo no se mo ta so ta inga ia fa nga mai ta to wa lo mtam fa na wala dunu o le e lava ile nga tai so tanga nga i o le mo na Pacific o le fo e te fa fa ala wi lo ia or ka ko fo ile le fa fe lo ia ma vala au ka ko au ia malau tato au pe tam mo tonol malai le ko si sila mai on ngal wengal na le sunga ya Lorenzo mole au le mona Pacifica te lo fo si fi o mai o to le ma se non tato wo tapo ile e ya le tau fainga now e u maka ko au o supala kapi e fa tu la tala le o la ioi o le ala wa lua ila wa mona Pacifica o la au ia la sunga Lorenzo o te tapo ia le nga defo o le au le la mo Wellington ni so le fa ko lunga fa no le malo ia man ko yo sos sa ele ko inga sa ele yo son la e ko yo sos ko ile ole talonga la le ira la ko mai kala fi fa tu talonga le ole au le rate ole au le ole ta alo mai ole huka o si o nephew le tali o si o isi o so matua na ma tai fa atasi fo lai Brisbane Australia o kama longa kalila le o Richie asiata le ta alo mai le numero lua e anga ke le nga sautu tonu le afa lona lua ele ai o le rate le o sa wow ele va pela wa una ia mala una ngona sua ia fa malu lua ku fo ile ko fa so fa mo sunga mo le le ia pela una ngona sua mo na ia malu ile ta no ngai i Samoa ma o te tali tonu foi o le malo mo lan mon mari o aila langal a fuar ka longa mar Crusaders pe se mo runga ke le ai ngai
Pe e fua ile au le leia Crusaders. So au jilo la ta longa le. Tolu sfulu mona. Ai sfulu balu ia le Reds. Kai. Pule le. Tolu sfulu mona so balu le Reds. Iyo. Talonga. Ya, alo yo to faiva manu ia foi. Pa te tele lau fo ka fa ka sia. Oi, wo mo sa ta mio. Oi, me se fo yo le nei vai ngole afiafi. Mo mori fa te tele a ngarua fi le pe ta to ta po ia le faiva mona pas. Oh, ka wong ave sticken mangarua fi. Yo vai. Ele lango king sia ta ko ise se ar ka e si bien ka. Ya, arga ta foi ya Julu ni wa folau. Fa tele mafuta mai nai Grand Bone. Grand Bone, ya. Grand Bone. Oka. Fia nga meri. Pe i Australia fo. Okay. Ya, wa vai le fa uminga menga e ka karengo fa umi meri se le STA. Ya la ko ama ngere Google. Rali. 7 day adventure. Ne sa ko ne ula. Ui olea. Ya, mo mori fa malo menga fa te tele. Ya, sa upu muri ali e ko e vala au ko kero ka ko Samoa. Ami se Samoa. Ya, ami se vone tatu ainga. O ka wo ticket. Kau manga ia fa after we fa manatu matu nga le o ka ngo fia ia se fonu ta la ia vai nga fu le ma sangyo ka ko ngo fo ia ade puro o fa man maunga ia o nga le vai pinga le section nga ke fia ngo fu ia a wan me le ngo fa ngo ka manga e miro sia ile wa o wa ka kiwi vai ai fa ale fai ia va e ale fa aman se fulu ta la tatou ticket o ise ticket fa se fulu lima ta la ia ka ko stadium ta stand ka o le blue and red nei o le tula pe la luanga o ya le pata o le piko le ka ko main stadium fitu lima so fit se fulu ta la ia ma tatou VIP le ke le ia se la ta la ia ai fai watu ia se famtalanga fo ne fiafi mo le tulenga ngol fa after Samoa fa yolo e Samoa ia anga ia lango lo tatu au ia o le leo lava le masani ona fa fonga i tatu what to do Mount Smart Stadium talo for lava Samoa mar Pacifica la wi lo please welcome to the field you are Moana Pacifica le lau ko si sira mar malo behind the voice ia fa tai foi mamori fa malo Lorenzo e lo voi tau tinga me se foi o le taleni me fa munianga ia wa fa muri nei o le tua me se foi ni so o to o ngan lo fa tasi o tatu ngan lo ngai fa tasi neo Samoa o le tu ala lo le la vatu pe fo na tau sanga tu le sunga lo reso me so ila to lo mo a winal fa la wi lo le tatu mo na Pacifica neo e se fa ngalonga put it that way se mo se va ngoe e fa ingi international games fa pe me se foi professional games ia ele tau tal noa na ti fo itu langa ma vai ma wala lo i tam sanga local sa tatu ai se ma wala nei ma noa me se su black e o su pala kapi e mo su pala kapi ia national teams o ile fili mai ia tanto au te tele ia ma ole ka kamera sanga ma walunga le ai tamu sanga uma fa ala ka pi te tonu la fo io ole nei fo itu ole mo sfiolo tanto ia alengi me fa ia fiwangi io lango ofu la no moana pe talo so pulo po so fu ala no moana ia pe fu si fo io fo ninga se mela no moana pe vale lo tino la moana ole uma ia tu langa na fa ali la lango sua fa mangalo se mangalo le tau mali la fu nga va tele ia tu le meta email so te na tu o te fa so ile fil nei Lorenzo ile aka fo ile o Yesu fa so miki le nga sie so mai to tele ia eu le fa fa la ia na meta upu mona so te o no le tatu temi ia ai tu le meta ile tu al tanto Bluwave TV fa te tele a tu no to mo tanto wa no ai fa kai fo mo ka ko kisi e ita tu te si giveaway ai le giveaway ngai so ofu mo ka ko kisi le ese no furga ia le nala ele ko Jesse giveaway no wingala e to su mai la Lorenzo ale o tau o le so frai o la stofi ranga o ka longa sfraile so e tu wild time o tanto por kalami ia ai fa la wiloa falta to giveaway ai mo le fiafi alo fatele tu paso foi Talo fala fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava
ula fala ula nifo titi furu mua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te whiwhiri mo iai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai sa moa e pei o ia. Ula mawhi, whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fia tele. Pala au nei lole numero lo o ilunga monisi o wha matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao.